Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah nanikanamu alhamdulillah. Assalawaki siagang apa salama mengarikale malak birek na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanikanang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saribatangku yang akan ipakalak berekaring Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah si buntul bagi sing rilalana ane kesempatan ngak barakaka. Mudah-mudahan nasaring asing ki ajab-ajabang Allah Ta'ala, kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga insyaallah tulinya ki anggau kang yemi antu perintahan Allah Ta'ala nani bokoi larangan Allah Ta'ala. Dilalan nane kesempatan malak berika eroka pabatuang kipas pasam mangkasara ditujun nak kabajikan. Nakana ta cara dit mangkasara ka. Enjunikana ya talasa anun ta sambe-sambe. Teni kana sambe-sambe dek bagi sasang singa raki. Ya, dek bagi sanang masaraki. Lek bagi makala angaruki. Lek bagi riba tu guruki. Kami itu menyunikane kata lasang. Mungkin anel loa punnya ki kalumanyang labatu isalannya ki kasiasi. Na punna bicara tau ka kalumanyangan tiaji bawang si mata-mata ni kana pak kalumanyangan punna jaya barang-barang. Lompoi balata, lompoi otota, lompoi tokota. Lompong asing. Tapi ni kananya nakana topan ritata. Ni kanaya kalumanyang si tojen-tojen na kalumanyang yami antu puna niya kituli baji pak maena baji di paranna rupa tahu ya. Kamatompa poeng nyato angkana kana san nak baji na ni kanaya rupa tahu pun nyat tahu gamara tahu kalumanyang. Tapi nakana to panderita ta mangkasar kanika nanya to gamara. Tau gagga. Tiai ina sabak gagga tanjana. Tena na sabak ganteng. Tena na sabak cantik di bawang. Alhamdulillah punanek ki cantik punanek ki ganteng tapi baji kiri paranta rupa tahu. Baji gibatetak kana-kana, baji gibatetak bicara-bicara. Punapau ki gak gendalang ngirit tawa. Nakana mo tau cara eta mangkasar ka. Nikananya tau cantik. Punanya kini jaling nania makalacadi. Tersenyum. Nikananya tau gamara. Nikananya burak ne gamara punanya ki bicara na baji bicarana na maintain rika tojenga nga anja sulu ka di babana. Anja nikana to gamara. Mana pointe kam magantenta. Mana pointe kam macantita. Tapi punna bicara ki nasalat nalangere ki tawa bambantongi nalangere anja bicaranta. Anumpasse inja bicaranta punna niya nalangere rupa tawa. Nasaba anja suru ka di babana tiena na lebat niya kana-kana baji. Ya. Nakana gurunta tiaya itu gammarat tojen-tojen gantu. Mana boleh tika magamarat na tanjana tapi pun niya bicara paran rupa tahu apa risi nyawana rupa tahu iya niya kana orang bicara. Pun na apa urelekan rupa tahu. Tapi mana nanti kam matanjaga. Iya.
punna nia ki baji bateta pau-pau bicara di paranta rupa tau nakana itu penritata ia mi antu bulen na rupa tawa. Apa nih kana bulaing? Anje bulaing atena lek bagi nasak bukalen na bulaing. Rupa tawa jinggal lagi bulaing. Tiena nalek ba kiuk-kiuk kiri kanan kana bulaing. Tapi ngapa nasan nakama berharga anje tumpaing bulaing? Nasabak rupa tawa ansari aring nia gipole bermanfaat dari rupa tawa sehingga nikane bulaing dari rupa tawa. Kamatau ya kita rupa tawa. Akan supaya gurunta punna nia tau manna tanga baji dudu tanjakna tapi baji kibatena pau-pau bati kibatena bicara bulaing na anjur rupa tawa. Sehingga nakana papasan atau penderitata oke nang manna kodi tanjaknu sipak nutongi sipak kabajiki oke nang punna nu jallengi tanjaknu ricaramminga na tena naga gadudu tanjaknu nu cini sipak nu sempak kabajiki niak makontu naengka paranu rupa tau napakalak beri paranu rupa tau. Tapi pun nanu jaling itanjak nur carami nga eke nang nanu cini tanya nu gambar dudu. Maka paga baji itu ngisi pak nu. Nakana jintu salan tawa to jengi gambar tanjakna. To jengi gak gatanjakna. Tapi alhamdulillah nyatong gak gapanggaukan. Nyatong gak gabatena bicara. Makanya sari batangku. Nakana guru tak tiaki pakatunai paranta rupa tahu. Tau tanis singa kalen na rupa tau tojeng makanya ki antusimata na pakatuna paran na rupa tau. Na punna ni pakatuna paranta rupa tau si tojen na ikat temi antu tautuna ridalekan na kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Teki si pakatuna tunai. Nia kini cini tawa susah. Nia kini cini tawa kasiasi erkim pakatunai. Ni pau mi ero kan ni pau, ni bicara mi ero kan ni bicara. Na tena ni pikiriki antekam masalam pakkasya anak anyo teni orang bicara atau apa kabaji kini langere ya rega kodi ni langere. Punneki enggak go bawang rupa tawa. Ya. Punanya kini pakatun ta seere rupa tau. Maka tena mun ni pikiriki nyo bicara kana baturi baji kini langere ya rega tena yang penting enggak bicara. Maka anne tena prinsip tena na coco. Nasaba anjo ni kane sumpah ni kana katalasang kamani kane nyu sumpah kan ni kane katalasang anu ta sambi-sambiang ya mungkin aneloa igite ratangan tapi aku li anjari muko member igat terungang na memang kamanjo ni kane katalasang mungkin anelonya pangkat tapi ni kana ya pangka punner ke Allah Ta'ala na palesa ni kana ya pangka di batang kalena aku li selalu nalakka Allah Ta'ala ni kana ya pangka na punna nalakka mo Allah Ta'ala na pera mo Allah Ta'ala ni kana ya pangka di batang kalenta ammo ter kina pakatu na parantar patao na sabang ngapay niya na orang parantar patao na kana iriatun na niya pangka na iriatun niya jabatan na ero kina pakatu na ngasen rupa tawa. Maka pun na naum bagi amat tu sumpah injur jabatan, tiena meneti lagi jabatan, tiena punya pangkat maka kadang-kadang tiena mau jaling ke peranan rupa tahu. Nah sabang apa ku ditamamin orangi. Kek dek na jangan jabajit dari peranan rupa tahu maka kule bajit tan orangi peranan rupa tahu. Tapi latekam bagi pun na anu liangang ku di dari peranan rupa tahu, nak bajikanta na erok kina orangi bajit peranan rupa tahu. Kami ni kan atalasa. Makanya saya di batangku. Amuk rangi ki tia kita kalupai gasing kata kalupai kana nyuni kana talas anu kasambeang mungkin tak kalupai kana nyuni kana rupa tau aku lain nene nek kene apa katuna amu kami bar enek kene pakatuna maka amuk rangi kisah di batangku punek kita kalupa tia ki abicara kiri perantar rupa tau ki babaji buat tidak bicara anu gambar to untuk nilangere pun nak bicara kenu baji dulu bate tak bicara perantar foto gambar to nilangere
Tapi pun nak bicara ke la haula wala quwata illa billah. Anu singkama kita je patah andelino. Ya, lele ni pakatuna perantar patau. Maka tiada saya batangku. Bahkan nakana Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Asi kiyo-kiyo mereka bajikan. Asi dukung-dukung mereka bajikan. Apa rena? Saling support kepada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri. Ya, ni saribat tanta ni cini susah, saribat tangku. Ku cini susah ki angka manne ki jamah supaya aku leki na angka enjo apa rena kata Allah Ta'ala na pagabaji ke Allah Ta'ala. Hanya ni kana wa ta'awanu 'alal birri. Iya. Tena dapat bengkel Ta'ala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tiya ki sigi kyoki si dukun-dukung iri kakodiang. Iya. Makana anja minjo se riaya ni tigala nanya ke tuang kirelekan melak bertang asing. Kana sari batangku. Ane ni kana kata lasangnya sanggena. Ni kana kata lasangnya sanggena. Amuko tena jaminan kana rattala sa injaki. Bahkan ane bicara 1 menit ke depan, 1 detik ke depan, tena ngising kana Allah Ta'ala sa injaki. Allah Ta'ala di bawah ngising si mata. Nasaba jangan sampai la biriolo ika mati yang abatu nania ka ammotir mar Allah Ta'ala segambaji. Ya. Tena salangki sampa apala poporo di paranta rupa tau nala biriolo batu kamatiang. Na pundan dalekan ke Allah Ta'ala dalam keadaan tena nagibaji. Na'udzubillah min dzalik. Si mata pases saja antayang kira dari buku Allah Ta'ala. Nah kuleka memujukapan sari batangku. Kurapi yang babatuang ki. Mudah-mudahan niki nasari kacenggerang Allah Ta'ala ngasing. Sehingga niki tuliringan nganggau king perintahan Allah Ta'ala. Asiki kiri kebajikan. Kiki sari balatta untuk mengirim masih kasambayan. Kiki sari balatta untuk anggau king amal-amal akuliah nang Allah Ta'ala. Nani kiyo sari balatta untuk ambelai ni kanaya larangan Allah Ta'ala. Kama kapang inakke dai lau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.